Okay, sa nimbula binaka binaka valevu na sema mai nimbula binaka na viokani na bunua tapanga ni sema tikumikina na kavi na nikua na bakalevu na nomuni rongoda na kavi molmolume na bongi binaka nikua meda mai vitala noa na na ulutanga totoka na bimbi ni kena bolai na nonda itala noa wako sibi na kena bolai talanga na itala noa beira na luvenda na nonda bosa waka toke ni bula binaka siamo sarch kani ngo mai Hawaii ke Christchurch mai New Zealand kia ora aloha ni bula binaka na baka lebu na nomuni vito koni mai na vitala no na singo binaka ni kuai me baka ngala keni bala me te kutaka na nonda vitala no na bongi binaka ni kua na ronga tamante na sere mena te kutaka na nonda vitala no ni kua ni bula sia bula re bula binaa na buna tabanga ni barong te kumikina na ronga tamante na to talei ke nemani na sere na ni the count robe bua ke matata CBM Vida tolu na kena ya sana takaun roven bua maduata dua bulunga na ya dana saivan dua lebura ramba ulama elalang avesi tau mata lebu kenai karua na sau ke bua tau ke ni da kau ni tabua otave uni erongo na kena yanu mula mula vivi kosoba tu ni kua yala ke bura bura tua bebu nini era sua malua que nambaravi naura enda musa senanindau data senanindau kuah natangi mau dia que naya si boya ida kau ditabua na delana mai kasih hena batu tale kedenga koula ke natini wai nunu vei paini mai sekaka tohuna kawai kami kamida nau indivi ke bamba singa nantalo mai bua au diva malua que nambaravi naura enda musa senani tau data senani tau kua natangi mau dia que naya simboya ni kau ni tabua
Sa totokan din na sergo ko tenta sarangaki na buno may naboli ko kay viti kay wano lew nimbula binaka na biyo kanili siya matik may naboli ko kay viti may natolo na sana ka kaunrawe bua kay madwata nita ka niyo nimbula binaka tiko na silbi na ko bakong bula sar chingo may namaraman niya sao kay si dauti dolo binatao apia may ngantay do siya matik may Canberra may Australia do bula binaka sanita fong mutumbula binaka na siya matik may California Beretta Lengeti bulbinaka maramangas ni buli mas tapeni seru turanga tong buli keke turanga linga manggosa turanga mamarau turanga ni lomachi ng bukile mekantau siya masar chingo kwa meya tero minisilandi bakatala nga kina na turanga ni bongo miyaw sambula re petero watu talo falava siya masar chingo may Samoa nimbula binaka siya talaga ni ngwele kini ko sangay siya mutumingo na maramni na teo o ulamila anti ulamila bakalalambure bule binaka OG binaka bali buna sema mai na nanda vital ni ko kero naturanga biwatini ro sema sarchingo mai na deva ke New Zealand mai Christchurch o Dr. Suli bunimbola bakatanga kina na marama watina o Serei Masongia Simpson bunimbola ro sambule binaka na turanga biwatini bule binaka Sereima bule binaka tigani kuwa Sia Dr. Tarisi. Io plombola sia tio dio tati bulio mo Christchurch. Sakan di nasara sa ating umisa mananraki Totoo makauti. Dalito nga bi Dr. Sul santar sa tunga ko na Sul. Mbul binaka Dr. Sul ni mbul tigo na signi ko. Bulsia Dr. P navalivo na ngauna me tubital no niwa. Ambat ato Sabi na wali sarvi kimro na turanga biotini na nomro suleto na nomro ngona ni kuwa meto me bitala no. Bako sibi na ulutangan ngo ni bola na kautalita kana na kena na tabuti ko na bola ni sigo roengo me na University of Canterbury bikam ni na baiti ko mi Canterbury se mena sa mi Christchurch ni sigo roengo ke bako ni ngalala mo ni ngole ni kina na tabuti ko kina na bola o Serema bunimbola ni sigo na ni kwe na bakatarong ti ko kwe utian ang kaibito ko nito kumain na turang tamanrato na bimbi ni ken tukoni na maramang ko Serema me bola na ibola na nonra ibola na ngoni Serema kera mananganyo bakang bola man tabi review kan rasya mo kumain ko Iya ni sambulo sia tado sar na sar ti omai ni busatia o na poste nga ba anong posatia mbo o ambulo tibi amni tado sar mai viti Bueno, pero ngay banuatan ni Imbulasia. Nakawalib sara Serema ramatangan nyo pamadal tikim ni manda ber na bakarong tukmena puno ni dabutumikin. Naka daktati ayaw na marama ni nasinga-singa na yabu sa ulangi. Matanggal yung naututo na tino ndongutui. O susungi may aran sa lolaylay. May nasinga-singa urong di muniti ni bamadal tendongutui tinanam ni talman madarusaw. Doon na oro bola ilang nasinga-singa. Usa ale sa may primary o sa may tibuli ngarnibay. Matanggal yung naututo na tino ndongutui. Nunggu ornivasu, nunggu nana may lobonivono aiso ula valelevo, aunrove. Io ambulai be nunggu nana na nunggu ornivasu, io sambera nile suando maina. Nakawali totoo makauti na siya may indong tuki na tukuni na ngoni sinatambo sa oti totoo makauti lemo na itala no makawai tu metal na takibir na ngoni unita kan ni ratalita kan ngoni indong tuki so ni tukuni ko may wasi tukin bilang bakal libo unita kan di nandorong ko na mingo o sanang kay ngwali na nung kornivaso mole remiti na plan Iya. Karakter benito tata.
Betaya dua nunggu tatanda tu ni sengonele. Sa Dr. Suli ker bersama raw-raw ti ko na ngol-ngol. Sa totoo ka. Ulitin nga may bolang ko sa punto-punto. Pasar ka gore, bikim ni namarang ko kumay bola, baka lebo na bola. Ni sere mo bunin bola, na sino binakani ko mi bibu keno na ngol-ngol le skriver no. Tatok baka uti. Na vitalon no ni ko. Ina no mutumbo da kumay no musatu kun me na no mu sengonelo lilay, na no mu buli madami ve. Kaya nunggu kalasintu boda numara kalasintu may orbino gunana. Magani orbino nunggunau. O ay magay baawati viro. O nunggunau tinanunggunang gay baawati viro itu o baawati alawa. Naruto orbangala lay nabure. Nabure nasasa tingay maduata. Uli kalasintu meron en ornibuli o Bulavo District School. Kalasintu o tiare sangaito i Dovata District School. Aray satu ila ibrey nasinga-singa. Ito saliti nasinga-singa sanggali tomani para klase 2. Munggelay klase 5 o no satu ibrey garnibay. Iya. Ito may garnibay klase 5 ono. Lai Dovata District. Ito sa dahin Dovata Junior Secondary. Klase 7, klase 8. Form 3 o sala i Nandongo. Nandongo Secondary, Form 3, Form 4, Form 5, Form 6. Form 7, sala Form 7 ni Valembasong Secondary. Kalambasa. Sa toko baka uti. Lele besar nga rabambulo tukumingo. Bikin di kaya na numi sarima na bikor ni buli mikina ya. Nabut mo ko ya Valembasong Nandovata District School, Bulavo District School. Saan din, darakan na libo ni bikor ni buli o ngole kikina. Pagkatapos na mo buli chuko na primary school, kina no mo sa hanggang ito kaya secondary school. Ang buti ko doon natakavaka baka mo to tanratu, mo na lang kita kina di sana ngone leo-leo. Wala daktati manduwa nga natakavaka o binakata to me na pagkawan sa kalib na miunas. Ando tanratu miunasi, hanggang siya nga. Lamay na interview na nasi na Bakia 2007, saya itu nga may kinarang. Iyo gali lauray manarang kuwarto na bulgas ni Bulgi. Wala na intake na 2008. O sa maningol ito nga, kinesa nga talaga niya lunggo. O sa maningol. Sa toro mataga di sa buli kineta. Mungkin ko nilutok ka? Lutok at Teachers College. Ang baki 2008, 2009. Sa kimbal sanggay no mending mo san ngoleban na ngol-ngolin gas ni buli. Gas ni Buli, ya. Saan din. Bata mo nabi kor ni buli o gas ni buli kin may piti ni seberum do ngol may altero. Kito na nabuli gas ni Buli 2008, 2009. Ko na baki otima doon na nito practical June 2009. Sa lako talaga may kina naitukutuk mersan na badeng wike do ira nagas ni Buli ra baki 5.5 na baki 2009 na bulo June. Mersa badeng ira sember ni sa kito grade. Mersa na badeng we mikito sa Velesia ken vengas ni Buli kito na lot na 2009 na second year. Tia kami dila ko nga na ni mamindui kor ni Buli na like boleh kina ni mamindui kor. Ngoli lambasa la coberto na Ministry of Education to kina Master Penny. Sangay tiku ni veke mami na koro ni Buli nga boleh kay na nom koro. O sana lesi kina belete ni mebebuke no bebuke na ngona ya mi kami tinga mi ni mamindui bale sinan due ke kemam. Mena boleh kena kor ni Buli. Au gai dingi takin Dovata, ni boleh ka ngai ngar ni vai.
Ito kuni veya ni do vata na staff sa binaka tu. O tiya mi usang gainting ita kindongotuk. Kuni veya korangan laking dongotuk. Bala terto binakating na sonong kasnibul dongotuk. O sa maningole tindongotuk na matay nong kornibuli. Dongotuk may na 2010 ya. Lado na 2012. Okay, lang ko nito mo ito, sa kino Master Sulit. Ko sa Dr. Sulit mo. Sa totoo ka sarang nga Dinro kay sa mapatangay, no naman robo nung amin tong tuk. Sa mata ba Dr. Sulit? Robotika. Sa totoo ka makochi. Dala ka na tagay-retira, pinakanin mo listale. Molistali panua. Makatabo na molistalen mula kingas ni buli ni wabuli tu kami ka. Natabo ento lagu tu bakasa mena no musalingas ni bulingo. Oya taktati di libro kito ingarniva kito bambimbi advaya undu senga soni wekila me berto ya sana berto berto mastasul. O sanga kila ko talanga ikya. Dongo tu ki district school talanga o sanga le imbutu ko bandu ano playlist. Nilibro nga nung tutungay mbure nung sa kalilay may klasin 2 klasin 2 lado nung form 6 sa tutungay mbure form 7 no sala ko valimbaso nga sangay day skola So sa ilang basa iya sa ilang basa Sa ya baka tapa na mo taka boleh apa buling kas ni buli kasalin kas ni buli ena mo sema tamay kina wasa baka viti kena sa may sema sarangko ena mo sa talita kamo bola wasa baka viti ya teka bu maya ena mo buling kas ni buli melotok rani wasa manta saya tapa ungiti ko sering mana matini muna mo sa teka bu bola mo bola non ribol nang Ano po sa bakabit? Nakoribo liao ulesi ki na may dongoto ki lakoy Gurnanak Primary School pakatulong ki no batinik laylay na like language teacher na binakala teacher. Iya. Lebo na kalasya o sa bitaw sarangan na Fijian. Ina fridge na iya ungkas ni bula nung kas ni ulit yung bakyo no may video yung nga na lower primary klasin 2 ruat toluba. So sa buli dito nga may kya damang takti na teacher's guide like minda lakaw may na improvise taki na nonda na binakanak na nung ni bully. Lakaw nga na mo chats sa nga ni bully ya. Kimbal bikin ni kas ni bulan ano ni training maya melotok sa bukit kim ni saranga mo ni takabangan ano ni resources God. Sa buli saranga na miki mami lakabangan ni mami resources ka wakame integrate ta kinawili so ni tawag na laki na wale kinawaka ito na chat ito na resource Andina. Yan mo takabatika na bika baya nanom kornibuli. Erto sulian na kornibuli baka na Vanguard sheet na bika kaya baya sa provide tak na kornibuli. Iya. Kornibuli sulian na Vanguard sheet, pentel pen. Kasarang amo nang gay lakaban na mo nadawi ko babala. Mena biwa na mo chat ni kambi. Ili mo nga na sabi mo kito na teacher's guide. Pambimbi na kabaviti. Iya. Yanasar. Totoo ba ko tinumutar may ni ko matanga bikin berapa veti na nung program mo sa andolya barato tarungan may ni ko saraga ndo turang tarumay to kuno ko na daba mo ba mataktak ba kay nandindi ni abusa bat kay na matanggali iya klay so na matanggali tarbaya undo na numutungan ni kaya na kilake iya nageri na mleta nandindi bono nandindi susukina so susu ngai tahu ni berarti nanti non ritumbu-tumbu era buni wa imbeka seragas ni buli tiko so weekend da susu me we kaumbeka se na koro
Enda nakila tunga iso nakabaya au martak mana kini ni tu sona iba tempat bangko. Era ninda bitan lo kina ba biwa kani. Kwa na taro mi baya era ninda soma Baka tanggor bikem to nangkas ni buli. Do sara ka sarangan na biba kata buli dia na loma ni ibal ni buli sa chuk na teachers guide me buke kemuni. Sepata serai. Pambibi na masabaka vite. Levu talanga naka anda levu lihat tu na mena kelasin dua mandangan orto teachers guide na kelasin dua. Be buke balik. Levu naka ada sayang satu manikila. Ba matatatak sartu ngamay. Ai. Oke teman-teman kasih buli bekasana lewu talakan da buli Naliw sa na bulida. Sa gamay buli na nga sama ito lo buli. Iya pakataba na namusanga rin na tuku makau bakaya bakamiti na namusanga ibuli da bakatekiko sereman ni kongas ni buli na taba sanga bakami balong ganga tekiko mo sana tekubu mo sana bola so na ibola menabibu kebir nangoni era sa surutu nangonongo keiran nangoni sebermai si orto sarangan lebih munraw roni bakamatal takit Dokter Tina nakile bunga ni robola ibo alam boleh tirona ngone rona lube kitula kumena 2006 tina rose ngone lalai o kapio ngon lalai sare senga sa ni sakila bose yo kale busa bau bosa tak tu sana bosa baviti bosa saranga bandong tu ke bosa baya amai dende lalai no mai mulike mai tina dike kasa besa na bosa ni ora olimpiu bana deke ni Samoa Vesa una voce ro gele sumai vale ro sa voce bebo sa ki basamo va vitadin. Pero sa do birai di texta kita lang ono togas ni ula da balang balikan ko. Ni ote mai na samo misalok mena normal school. Saya little ngai ke o bebo sa ki basamo. Saya li o kabavite ano samo sangai la kotubando na kababalang. Kero sangai nanu mame kero da cabezona kamera ni ro kilati non robos ni nangir menakor ro sambe stelga ni bosayan ni ro senga ni kila ni le ro sa kerna tukan ra na ro sa senga ni kila ni ro sambe senga na bos ni ro senga ni kila na non robos na bosa ndongo tuking ya indona na kile ni rausanga me kero sana bola. Andina na ngono ka bisa tek buki na mateni bola andoni bola o bola roni barita ka weekend se o se weekend na ibola wa bola na mateni ngona ka daba ungiti ke muni dinta ke na ulutanga ya na bebasa kini bola sa gamay lak ngai kay Christchurch you may Pamastano au kero do tobole vale me kero bebosaki ina kai tuku niku e mata ke sa ngile da tale betsinga da somebody saying ngile da tinga royado me kitole buli sere me rolanga sere va viti sambole indo telanga ki non ro sere do tinga non ro sere samber tel tinga ni lagana katoni langa sere va viti ser ni lotu oti Merau meke, payau na kasing nindo sing kila na meke. Asa poli da kama tu me buke rau. Gai vida na songo ni Fiji Day kava me pamastano. Aro sa vai ta vitinga no rono ngonele, aro sa meke. Na no ne sangat ku mero kila na kava vitu bimbi na vosa. Saya da mai Christchurch. May sudo kena katoro ni luwe ke rau. Sa bulabati ko bulabati ko ulavia. Sa kero sana no masanga kini sa ngauna vina katalenga. Mesana da kena ibola. Kila na resource vina katala bernango ni seng ninda bu kita rongiti. Gor bebaka usanga kero sando betal nota ko bavati ni bebaka me korni bule tiungando na ibola ndo na madawa. Se rona mada one kena laure me buli dit de na ibola. Ko amatani ni to ibola. Gardening is fun. Etali na tete. Se boleh serang baka viti baka babalang Iya, ba viti babalang.
Sa kira mami na tipo me dokter ti mo sa sara masarap so marara isi mo nakabata mo na ibol. Au soli ulum balik tipo nga. Ganito na sing orto sabi ko may taman ikaw na itamba ako man itamba orto sambi tama sa ringoli na kawa. Orto sa dalawa. Sa totoo kasaranga kimbal-bal mateni bolongori vira so sartar tukumingo membaleta na kya na boli sa boli tiki ko ibe roni tukuru talngama na buno roni la boli kina non la ni bol Okay, nisi lang di kito sa printang may 40 copies sa Okay. tumba wiki raw. Oh, 40 copies each, 5 books. Orto na yun, nabi panuotan teleso, naranilay na ba na amazon.com.au. wow. Okay, wah totoo kasaranga reva totoo makuwati na mateni bolongoro veteran ni Dr. Suli. Dr. Suli nanong satu na itamba mondo ngol ba bitaman mondo libi tamba. Na tabi ungiti kim ni Dr. Suli mo ni likibi tamba mai meron ni baka matukan na tatanre nung dona. Naka dokti na tumanda nugu nakam berendal tabu tanonda vanuen taban tinti kina pakai Kenda University elebu nunggu tonti kaya so pampim bisa ramantang na ito na wasa culture indigenous knowledge nonta kila ni ausawa to talang na may tukun tikbe ba lo lebo buli dito na indigenous knowledge university oro nongon ko sa indigenous knowledge yo ko sa tukun tinga biya ba oro nongon ni ko sali ba buli to sandi keba yo me sa kan to nakai isang kay ndon to nito programo baka sa tukun na dito na wima dolang sere Iruan na kito matibita din ni raw warong to may hawer ang baka sa witi belsi Bobby ite roli katon sa ran tunon raw soundtrack mero lang asere kaya na pasang ito mero lang asere pos witi o ti bising warong buka mi usu kamay tentang nito talano pos witi tampo na ngai lipik nga may kurbul na si warong buka sa tampo sa nga sa wawalan kalas kay ngai feel tak ngain dalingan dalim pueda la sal Lako nga. Potingang wileray iyo santo vale bora beto i mando di ba kanon ra program nangon ni manito valo to may pamastano Andin. na weslen warong beto manito tala may pamastano tikir to na buvale kaya may pamastanot community tumbulo siya. Iya, di ba katuya? Yung kito nga babitaman sa kendo pasangati ko may kito lebibog. Pamibino kwando niya job ang rambong itu kwando kito kendo bangkar material mo. May lebabuli to pa. Sa kendo nung ito nga nakito nga mindo na ibola. Iyo ronongonel do rondon roin rondo bola talano. Sa raw ngusar ngam kito sala ko bitamba. Ni kito no bitaman kito kede kito do talita kana tete. Ano buno mata ni bola tete. Nito compound ko sina itu kina na vegetables. Boyado nito undalo kausar may pamastano nito tok sombo may willi to laman ni cottage nila ko sombo may nanito te nindalo may te rango. Wartong kaya to manabitinan ni wali umay. Kaya to manabitinan sa sing natubol vegetable satu. Totoo kasaranga. Sa may wasi sa may navikat ko yung to SS sa walay ba kay bola, ay? Iya. Tango na nga isingan ra kibinak katakat kito sa ala ito. Natalita to na titay. Pati kito meron lang may oro nang wani na pambimbyo ka ang kasi. Daw tao to laman bukit kito lang to wikaw. Ngero si sa sangat lang nang wala man. Nalititi. Arasos to man na.
Nasaranga. Sabi na ko na pala sa Dr. Suli. Vikim ni nabarong chuk may nimbula binak pala na bito kun chuk mini ko Dr. Suli. Ker mo ba madal tikim ni manda. Beira na bakarong tikumay. Nanomuni napuno ni tabutu mikina. Kerao. Benar Dr. Ti, au kilau ni sa tumbuki au ni kuat. Ndo na ngona san dun sara mental talnom kay rompe kawawa gitu nautin ko graduate. Di rasa kagaya iba, awa makaray ko alitung ko sa gayto. Yung nawali ang Dr. Ti, bulsia na yadako Suli bunimbola. Teman na urna nuku tumutu menrela may namua, may modata. Yan nanunruan matakalio karemasi na oro salibuaso. Iyo ya usama ibola itu imembole bawa ambula sama imbula tu na matakalio tatoba numbun langi na abu balimbua matakali numbun langi na abu sobetina mentong tu itu sama ibola bawa ambula berangaina au buli ngamai ndongotu district school be mami rai na nambula todo tu imbure batini niaw may vale kay kalasinto sa imbure katuro imbure au rai na barong sarto may sa nangon ndongotu ke korantau duru imbure ratus ramai ngilang di sawa ambul tv endra di banua sa tanti itu ina iyo Oti sangkal itu sarai Sangani Junior Secondary School. May laemba, may lakiamba may Sangani. Ena buku ni nunggu tata agak tun PWD nangona. Gere doko na bi natutokan ni Cornivuli na sa natikina Sangani. Oli bulikina. Ena Junior Secondary School. Membulsi tahu may laemba, may buniwai, may beungunu. Sakani au sustal ngame botorova na nungumbumbu lako me botorova may na orna wa ambula te atri mi todo oti sangkai les may namdongo may vida nambaki sangkai lausare Lambasa College mi ado no form 7 kumbito Sa totoo ko makauti na ay talano ni sasangay. Totoo ko makauti ni tarongotan na nomro beusay na turang beauty ni na nomro duing bulan na nomro duing matubali mapakanat katukun chuko serimay sa lidur timbure ni se ngonelo lilay kenan di bona kuchikim roki nan rosanggali durumaya ni nakatumbaning gas ni buni baka taba na namunding Dr. Sulia onya sa nama katingam ni ngole na nakataka ba gas ni buni sa tiko talan bakang dono namun ditatam ula satu ibi ang talong bung au nanu mengubuni ay Dr. Ti medical doctor nunggu tertanda tu na Dr. Nyo nunggu kasih sama yang kan rondul kawitu kerja ko meu auto kuno ban bio bunoi iya ngai main drive na sanga baleta na ngau na kina interview na FAB fichane Facebook na ngona angkai ya do indona dangi lamba libu walubu tu sartu ngamai na or mai ndong tui Senga nangon salbi tartara, senga nambasi, sa besar ngai kia na sasanga. Mea besar ni bita watana bulan. Kaya basik may tao ni sa senga kaling gindo na opportunity kayo. Coaching ako sa mbesi sarang nga ng kayo bulim, batin sa ako tinatatandra. Ako sa alis sarang nga nako. Saan din. Isa, siyang tulikilan de kinalawambe ka nga monrongol roruen na buno ni bibaka tabuliri nangonong ko to sa menda besar tungango na bital no takin ni buli nasasanga ro sa tunggo minisilandi bikim ni baka rong tikumay o ni na betarong chumba ro sem sar chumni bi na biuti dingo ro tik sarong ko may Christchurch na deba ke nisilandi and taon ito toka and kilay lebutu may nisilandi Christchurch
dona tahu ni rere binaka totoko bakawoti na non romai vital no tiko nambong ini kona turanga biotini ena bimbi ni volleyball ro biotini ngas ni buli roru ena ngonongo sa volleyball tiko na maramati na rato ya na mate ni bola sa barita ka chumia sere mana ipole ai lebu sartar chumingo ni wawa ni nang kay pamatal take na bona muni volleyballkin sartu sartu kango rabia volleyball ni wawa me pamatal taka mato sere mana na ibola vartak tar teman mate ni bola vibu kino Dr. Suli na bitamba kiro nangon Rato bitamba rato may bola na leoni bola va viti kena translation va babalang sa totoka right dala ko matotok na itamba boleh toko baga viti boleh toko babalang va viti boleh babalang sangge may bola ngai ra kena dangu Binaka makan leo. Totoko makauti ni nagere na anong to taka bata ba matubali. Bikim ni nawarong chukmay konto naka and the roni bi mako kini me taka bata ni tum kerto nongon. Maka na karoni bola. Karoni bola na wili ndua kinatini. Oi kito sa kito na bola sa baro publish. Kito sa lak may betamani me se mero sa may wili nangon. Ren on rawili ni vida batteria tu fase nandona page. O tia kero sa may vitamata kendar mendero lesteleira. Ngayon lestal bana basics. Iyo bana malandua lesteleira bana wili counting na roka. Milestele kami nagay to sa kira dona tu bosa. Iyo ren di nasarang aviraw. Na wili kalakaba viti kero sangai ndo tala na kena takete amira sana wili bola viti nangon yemi kitu les tele mai bana na bosa malandua bernindo na tu bosa karoni bola kina na dua kina tini Totoka sa ada wana tini Baut tu talanga rasa na serikali talanga ko baula ko batu tu batu kena wili 2 tolu veninga lo pro ke venga 2 tolu ba lo kena na bo ya Andina. lo kena tin Otia katolu ni bola na kalas Ako may naroka. Kalas in Fijian. Gela ko na ruwa tolo na ibola. Au sa lakabo yaw na ibola. Lakabo na ibola nito tanga sanggay miray dati ko ni sa semeu tarong. Tarong. Indo na ito basang ko babiti. Sekiro ba? Sa totoo kasaranga. Bawa na yung girian ni si Osos. Wow. Ang siyang bosit ko. Kaya Dr. Sul sa durung minum doon nasarkan na yalo di bolo-bolo. Siya mana? Ito na, okay lang, batin nga kenta Dr. T. Din. Dali mo na without ourselves. Yes. Ye tu weekend na soli. Daw doon comment down to Nevuna to Tukuna, where is the richest place in the world? Yeah. It's the graveyard. Buried other dreams, buried other the capacities, the capabilities. Yes. Okay lang kaya nimbulin do tamate soli tawdo ko na kambaliti ko ando na kakito ndo rey da kito na vitaman wa ni nimbulin do na me kese ni rental ndo gon bulia itu nga bulia na gangan na kena matan. Aku segitu ko no ko na ren bola ren do bola tawno. Yo nangon nga sa kena mataya yo ndo na kai chiko o tia sarang kai sa kai vokame sa kilau ko that this is my passion my interest sang kai biul mekia sang taro biro ngeso mandangan nga na kai lisumai sa tu masang kasali uto na kai bola
Sana laklak serim sana kain na Dr. Suli. Kita gay biya kana ko sa kita na kanimba kana ibola. Siya Kaka nile butungko na beji sa smoothie nga. totoo ba ko? Bilang mana benar Kau write Dr. T, we can all write books. Yes. Yo balitir na ngoni. Kaya umanda, so nangon na kami kira wimbata kanya tuwa sa mimbiyo. Kaya nanunggu na santo nusrang. Yo balita ka oira na lower primary school teachers, they are so gifted. Yes. With words, the choice of words, even the choice of pictures, colors. Era kila. May pamatala tagal ko ya usang kinto kila tali ni I'm out of depth ina kango evi raw kir na orang kasih buli pambimbir na nontai harus anda matua en lower primary tapi ko binakan talon noa bata endaran buli bola todok iyo meranduri en perspective se volviu nintu nangoni era kila Tena saranga. Wow, sabi ba kung getindina. Ni bula binakabikim ni na siya matikumento na kana. Baka hindi binakangwali chikumengo. Biba kung get na naman robi wasiti ko na turanga biotin. Sangkang wala katul ni bola. Tostale. Katul ni bola na roka. Okay. Totoo kasaranga. Wow. Gabi na kanin rota kata kabata babiotin ni nakena boleh na ya tuwas Iyo. Sarang ne rongo bedala cara ngaba biti ba kena babalan. Misalnya istanga itu. Bebe bentuk boy. Eta ora talanga na ngau nanti ni tuwas lalai. Iyo. Enala kena lebu talanga na vale rabuli binakar ila. Betul meda ketelanga ba binaka. Nasaranga. Kena imur telanga baula mena kona roka lak mekina serekalin ron lang ina kalang ilang. Kila kedra tumbu kita sana kila ron lang ina kalang ilang imbuli na kalo melo malang. Vitu na roka reto bewa tayo kokuni. Imuri tara. Imuri sangai wilikina tu kina na bosa me bulivi. Vocabularies. Yana katolo ni bola. Kavani bola na trees. Na buni kau. Katalanga ya, hello yalo. Satu token din. Satu mangko sendiri nak kena roi ni berarti kena bolai satu tok karanga iyo. Iyo. Eva kana bunika ambalete ni naleng kita santo nutik nangonanggo na visaunin raki. Tena saranga. Kaka medada maro na duna kaya ngana bunika wana nangauna inda sa tukinanggo. Tena saranga raki bisa climate change. Yes. Iya, ya teranga indo na kilevu ni bolongo na trees. Ya na kabani bola kalimani bola na days in Fijian. Na days. Totok. Ba viti ba kena ba balangi. Satu toko baka uti redang ko bikim ni nabiya boli ani sarbitar saranga bandon biro na biyo tiningo satu toko na ibolong ko o menanga ro ni kaya talanga serima na bir korbul may biti baka talanga kino ira na early childhood talanga rchungori New Zealand ni rchungan ngoni biti na bi korbul kita go sati kuno menroba nanu mena tekbu mena sol talanga mera boli talanga na bi soba ni buli may New Zealand na ibolong ko. Iya, ano mina kawabo kina bay libraries perna sena ka rekor ni buli meno resource se me advertise tag na rekor buli ni tik talanga me bola bavit
Au nunggu sangkai da kai bola sangkai dona sing au lapina library ke Christchurch. Gorida tu kina na non rai bola na samo wata kina tonga sa levu. Levu non rai bola non rato na bigina se. Non tato an kai vi TV dati ke bola ting dona maram ni balangi. Translate tu ko dona turangan ni viti. Eba non tato research kina tu lai tiko. Mai vera kena voe. Sedia na saranga. Biba ka unge tindina ini tagare ni nakawatu kuniti ko ya simberni tuti kipu na ni rabital no ke Professor Wilson Herniko no nakati ko mo ko ke bakanda siya nga ni ndakabendo naka nalako talmoir na bulangi merami bolana non de talano Pasar na uray da maya. Right. Ladab sangay ba unge tikimni kina sarim no mo sari di rotongo isala komento na ni balang sa may bolatik no non de bol. Corre, sa baurai da saranga ebi da waltinga na page ni au babin vinaka ni sambauti kubura wan boli rai da mantanga iyo sabe baung ke titalanga weekend da menda bola no dai bol indo tantala matamat sabe bola tina no dai bol Dina saranga da bana morika na sea life sa publish tu ya sa mani sa print. Sing nila wabinak. So the Sea Life, so that's the 6th book, Carnival. Iyo Carnival. Carnival la Sea Life kena kavitingo na fruits. Wele, Reva, fruits. Sea Life and fruits. Teo daktataris yau garnivai boleh ke waitui. Setalotang na daily na neto experience. Nakaenda kilama binaka. Sandira sare ona wala man ra ka mataw kinaw tia sangay to sini ba malolo ni banway liuman tay way. Pero talano tikwat kay dono ko nana tikme Hamilton nanasay barro to ba ambulasia. Au to kana tikwa na corona singa na singa wasa susmeki ni sengon na vanua ni buani kau au tu kana tibu anu bola te kana ibola uge basa metakale sutu na levu ni buani kau au mbau raida mena koroa Sa kembali ni bola chiko baka mo se melisel chiko na mo se manele no mutumbu da kembali sa toto kasaranga ya no mo bola chiko ni bolong go ya bela chiko no bakasa baka o maro ta chiko na ka bitiko sri maro ta ketiko di levu nga mai na bakasa me sangai la me bakavia na undolo levu la la chungo genta betal to kasa mo turang buni wai lalang letang iya kita maratak publish Romarata kita lang anangone Dr. T. Kito saboli na ibola sawarak tik meado mai. Tula ko tu na dona taumbali. Tu sale sumai. Tu sare na kateni bola ni satu tau tu bani ni taubal. Kero gereda mo na ibola. Kito sa wato tolos tergamai me dola na kateni kito re. Neon koangone tau koangone laila anamare bakivit. Gereda na kateni sa dola sarga. Lana dola mera sambil era sakir kersona. Can I have the laptop, please? What? What you wanna do? Sabi na kayo bola sarang ako Dumi baong kita talaga merang angon Reda na kanro na kamo sa ibartaki meron angon. Bakan na kini mas mapertanya you walking the talk sa sang wala nga ni datal no chip na you are actually doing what you saying. Totoo ka sarang. Rosanda nga rosa wili sarang go ni sa umiraw. So you have budding authors, Sartung ronangon irtonangon eleo sarangan irtono bolo-bolo merto bola na beka kiti bango. Wow, totoo ba ko? Oro mantanga se draw di volati kuna non rotela no, au tu kurban ro volati ni sao ti tonge la kavate me translate va viti. Rotela nga rosa ti na bola bola.
satu toka sarangare dea isan rosa biba kongeti birawe kembal balo rau na karo no staba chukuna bisi na rosa na kilana kau stabungo au sana pola sana siang wala nganyu undono makanan dono singa sana pola na bolong ko mendono ngono memori dono ko toka ni mendono tuki dorto na tabalengu sa serto na talingo to sana wili katalanga na nongo italano Dr. Sul, nada mo murai ini kana na muda kata chukuna University of Canterbury na mo tukul chukuna ni chukuna indigenous knowledge na no murai di chukuna tambana ni culture and history na no murai di na mundo na ni sa tekbu me ngaleleta na volleyball na bimbi di siang wala ngani volleyball ni boleh tercunga bakabit. Ayo, bina Dr. T. Eu graduate mana ano ko PhD mana development studies Messi University. Iyon na vanu vantinti kina au ndikeva na kena vanga taki na non tangele vai tauke va matangali se batok toka customary land kena alternative economic development na matangali va vanga taki enambula bongo da sati kina weekend ni tauke baleta ni ndona ngauna sama imbita gitu na non tangele kambita ki vata kina kena itovo ni wavuna tu na non da mberambeka ena buku ni mbula ni vivator taki so the customary land and culture is the barrier to economic development in the Pacific wa mi vata kena Britania nanongu PhD na vandindike twisted argument on its head lai taka na case study me raidi na vi umatamata era banga taka non ritobo era banga taka non rangeli mera vivator taki enandu na vivator taki anga vira karani ramarura non rangeli mi kuni ya limbeka se na kena boswa Britania na kena tatita ni me vira non rakoko land alienation new forms of land alienation and the sakilatu vi lavo sambuli mai ya na kira badindike au lako my University of Canterbury my lecture in human geography na kena vuli de na place na nonda vanu wate kena itobo wate kena sustainable development na vivator taki kauto mena vinaka siang ulangan ni vinaka weekend tamata na bura-bura na bisa ni Nraki. Yang go sati ko na Macmillan Brown Center for Pacific Studies when Wakangu distinguished professor Steve Rotua. Usalay indua tu na team ni Vandindike na kenen dikevi na Nraki Visau. Sa siang ulangan ni Nraki Visau sa Nraki crisis. It's climate crisis. It's not climate change anymore. Sa climate crisis balitin ni sa buru-buru sartungan nilanga na levo na nontakon mo pambimbi na was Pacific. Iyo na project kita tuki na right sa tengah pambimbi na indigenous knowledge systems. Au kilawa tiga ni kuan na conference international webinar ni member pakasar ngangko. Levo nganaka satu kunjung ngamai na urna buru bimateni tu karatu berni labu super economies na global north. Meratuku na me weekend na tawenda ka. Iyo kenda na project ngo ibiaga warita kada ke ninduitu weekend na kila na nonda sema ikenda na nonda kenan raki nonda banua entara ni na resilience na ni buki kenda nga mtune kena warita kawatal nota kana neata ni dangi lampa menito banua na the first help is a month away na vivu ke ni matenitu na tekene bianian eviti baka kena Pasifika ke baka sasin la ke ne vivu ke antanga imbuleve. We go back to those systems, indigenous knowledge systems. Baka na COVID-19, levo na tamatar sa siyang nga kadaka. Nangaw na karo sa sombo na modern economy, maiviti, kena Pasifika, levo na nondar la kubi. Sing, eralis tali, and ambulang arambul to make kinanondang. So, our system stood the test of time. It's still applicable now. Si ratang ano bang atakin ang ono. Na may wala-wala tsika ni Ima, na indua ako ala kina na winikau bata ndo na ngoni sal na sa tibu kila na ngone sa tibu kila sa tena ngone na dava non rito ndo le bono bono suri tikin no bosa ndo tukuna tu awo vina katemi wuniwai ang kisin raw
nunggu mata ini qualification na certificate ini teaching boleh kan isi kaya dengan nunggu grade boleh tenu ambes takkan ta nalaibul yang kayak itu kono biang nunggu tata ni berin lako au bina kata mo au na sau manu muvuli USP extension au taka tu bangka sivuli me ada nung bachelor degree mintu nang ono mo orang telang ni bunuai ni iyo bunuai ni buku pandendre sangat ni lau tal no balau na no mabega menginter tal no tal itu nang na tara nang nambung ni kuah iyo pambimbi au susume nambula ewa bula tolu nga sasungi au nunggu bumbu asana binunggu na siang na ngoni sal siang na communication sukuti na wai na nortokor lebu na ngoni siang to na vala race na suka iyo au kilavina kana niuti ko mantangai ke au wata buli na ko ngone bekito tangani ata to na agriculture to kun mela na kor au babuli di ko na raida bada na ubini bikau kilava ke sa mangutu balteni oko asusi itauni oro asusi no. So I'm not me babulida research takana indigenous knowledge systems se indigenous innovations as a resilience mechanism na buki kenda na kau itu kiana pasifika au sangolangan ni ulika induna kau ambultak sama yani mai babu tu kana ni satika umerkila na ngwan bimbi au marano ngitowa ususu mai baya eta dombet da tukuni tunda kai na koro kai bikau mai bir na susi tauni but those are the places where indigenous knowledge system are nurtured and are protected and they nurtured us as well untuk tukun tu untuk kunim benta kai witi senda kai na koro senda kai bikau rautalangani ora bunuh ini buku using those knowledge Tatoko wakauchi amen binaka wale Dr. Suli na biba ka ungeti na mbong birang ni kuwa wakatalanga kini bi namdo na sirima na namun royalo binaka baka biuti na mbong ni kuwa mitumo vital no tu na bimbi ni ken na menda railes tali na nanda torba ka bimbi na nanda buku ni panuay lebu na ngauna baka na kausat kun mea Dr. Suli enda do sa darida takitunga na bika baka babalangi sa na bika bubura kay kumay iya ninda railesu mendarede na bika rambula kina no tangasi ondorede tu ngangwe baka indo na ilolong ya rasuleme na tangasi biken yang go dum duna serima sa siang wala ngani datal no takongo kwa sa mekitaka sa bulata nga kwa na kena serikali sa biuta nga baka ibol beira nangwan serima na tapo na nomo itu sa chukwe matamuni na nomuni taka tumi bangas ni buli ya ngonongo ni sangole bana volleyball na tabo na nomuni tatandra uni sambi titimgo matamuni au no tabole asar me kuni bakana wale ni beka ubabuli kiro babuli tamaili uwero nangon na buli meka utinga oti pamena langa sere utinga oti pamena program ni boswaviti vale langa oti Lebo la sana santo tina risas fina koko ina buke na bebu vale ke saranga singa talni bakana buli meke weranga nanda umeke merana la koyani meraka di bambata menangon medak na buli meke yongko na ibola o narani wilika namunana o nanangone se rabita dini so yo nunggu tatandra ti ko menatamana tinga na bola mena tos sakit mena gobera madana bigene so chiasa me gaito sakit wana ruwa tolo ni atu bosa ina gaito no begana ngauno sana rai dune bola lebundino sana tatandra mena sana bola totok saranga kay tapi toko na sponsor ni bol sa tapi toko sa buni sa totoko wakauti vira na wakarongo kumai dia bukarabia bol mera boli mera renga na Amazon kunya tukun chukumaya tabutal may bakaro amazon.com.au okay .au ike karena te petak talangan ada muni saro ni rambasi kata kumai seri babuni bol eva guna rora sana raida na bol okay sa totoo ka saranga kimbal bali bi kim ni nabarong chukmay kim kan ni boleh na bola
binakabali mo na bito ko ningo sarto siya machukumingo na marama may Sydney bulo so weri sumuta lebu chuko iranangone ni biti rabia bola buli bos chuko babiti bulo sumuta sa tusar ngango na resources me de bito ko ni bengas ni buli sarima wakatabo irna chuko mini silandi ke Christchurch baleta na kena tabu na bola ni sig barway ena boli te kital chuko na bola sarim barwayngo Iya. Natabutik na ibola si Braway sa ready taltungan na kina copies 40 copies each. Sa matay madangaw kay to Christchurch. Ultimi na kami suliakin makim doy North Island. Iya na nakti si Braway naktaltingan ng unuti. Unuti nga siya na kinalobo. Siya hindi maruta kira na kinalobo. Bata. Susunang gele. Susunang gele. Karena siti kona program na tiga na bimanindua atau na bimanitolo. Okay. Nada benar tadi. Rehua 101 na dani 102. 102 na dani lecture room na room kay mam na Laisa Takina na free talang na parking. Betul ni singa Baraway. Baraway. So University of Canterbury bikim ni nabatataro chukumay bikim ni nagtiko balakati Christchurch ni ngole an bakalewlebu en singa bakaroingo en bima manindua kin bima manitolo en rehua 102 en buno na takakina na launching ni bola ni ngole ni bakalewlebu ni lebule talangana no ni bola onina sai ni talchumbangana no ni bola serima. Okay, saya ni taltik nga na veivo la tau doko na matay ni Rariveva na tiki na ngo. Rote lang ani bolia may loloma, binaksara may loloma. Navektor pinga kina saini. Toko ba ko trede ke buka saini asa na bebet total na tangganila yung send bira ke belat ni saini. So lew tok na saini may bonolim. Totok. Sana tagay na kinastay ni balatin nila mo tinandinaw. Print mayo Amazon na ibola. Awa binakatanga meron sa nga bula copy. Tugay 20 each copy na ibol, man ibol. Or tugay lakaba may basa nga bula na copy. Sa siya ka to nikila nakanalewa mi avasa nga bulu enda siya nikila na levu ni rabarong chumini kwa ena rere ngan rebe banan raw sena le avsar mi banon dul totoko ba kawti ndona kana nan raba Team sama skill to kurbuli ni sasya nga na sa nuway sa na bula. Sabi nak matakara ba ko yang ng baskele si Madam Serima. Hindi na. Di sabi so nan raik me matamata sa nabi susumen na yango na tire dito ka na pala mo baskele. Sa totoo ba kawti binaka ba kalebo no nomro biba kong geti ni kwa na turanga bioti ni keme marota ka ba kalebo lelebu sare rasema chukmengo kaya ka sora bitar tare ni bikimun raw raw ni email yan ni bikimun ni serabia batataro na buku ni non rabia volleyball Nunggu email na hedang ko matanedang si raymav59@gmail.com. So si Rayma v59@gmail.com. Ano ba katag talaga na email ni Tuta? Okay. Nataw na. gmail.com Okay. Bikim ni nataro chukumain ko sa ambiyan ko na email seraymav59@gmail.com kaya ni Bibi Tartar o Dr. Suli bunin bola talaga ron ni reda na contact na University of Canterbury bikim ni na Bibi Tartar direct to Dr. Suli ron ni Bibi Tartar sarang bi ko na contact na Macmillan Brown Center and the University of Canterbury. Tip talaga na non Facebook page o klan nililiwi kim din na siya machumingo o ni sa friend chukupat kero na Facebook ni bola mata totoko ba ko tinay siya man ni Vitar Tara na siguro na ni kuha ni Vito ko niya ni Bisarima na non na volleyball tiko
uklan ni warong tal chunga meson kastibul mibiti saro talangani nandona isia maleus ki banua ena buku ni na ken publish tek tali so tal ni bol ni ko au bitar tal chunga bertona itau ke trust fund kartona warong chunga kamena ken ibalis lesi ronindo na bibu kempe kami bakai labo roni ngole mai beke mun raw na ken tambaki bakal lib na bol belata na numre bol ngan re besar nga bakal lib en tikin ngonong ko nak bina bakal lib ni siberanga ni meta banito bitalano Dr. Suli dara ka ni bina kata mo ni wasebera na warong tikmay nangay tinebe ken to sere Yup naka Dr. T au kila sember na tal no ni ko asa warning tagi juga ni vital no ko sing no me pakai ken na Kasibuli University na was tu yang na full stop ala ko tunga kila itu kana tal no ni ko balta ni wal ni to na au teman-teman kita nam itu kan tal no lele kita lo main nambah ki rununtul cin kaon bibu mai biti kerong Kasibuli sartu ngamai sasangan ngol mai nampak yurnon dulu kami wa untuk scholarship yang untuk me au mai daka ng Bachelor of Education Waikato University ngai mai seva nangon talanga asa lesson kina nito nana sama ni kereo ko musaku ngai ngol sama iyo itu kan tatan ring oleh mai lisu betal ni talno ya ngan rebat ngame rawatan to dokter belatani awas yang ni atau bana bunwai medical doctor but keep dreaming na ungkasi bul mai bitin ni kilabinaka to na rural na bisaumi na bosan darong tu bimatang kalibosa na singani kila availability nambula libuna kay sa wambi bita kina documentation sa bakain daw siya nga may na nanguna ya nanguni ni Rusito may biti yaw ba kilata nga nito na potential iti ko may kiraw ngole may sama niya ito ng ngole may yan bibaro teknikalo asya nga bikiraw nanumuti kami kayo doon ng gital no ba matatsar siginto na ilabulew na FNPF nga kiraw lakto na bitang ita may nandi Dr. T nito warangol may elai itu natangin ni lulusi natangin itu nobu bali rekilati ko na ni siang sonai labo kau tumai but we have faith pray and believe that you shall have and you shall receive we will at peace at peace ang malu kira siang itu nakai sa itu ngabe nenito visa onong ano bulo visa ni may daka postgrad Miss University samitang itu tunan na bubale misaku ni kay ngol may musangol mantang mo ito ngol may na bibaro teknikalo may pamasta north may buli to kana na pula tukon tungol lecturer nu sengen ni oda ka postgraduate diploma in development studies tukon lecturer nu sengen ni daw la ko ni buli baltini job ti na so ni rent ngon ni silandi may viti ba bula ikeva malawa weekend na tibo balang kabo siyang sona ilabo kau tumay kira biya ima ruto na job kira kasi uli may biti kira may ana amagadi ke talaga na walk in income na benefit or tutukin or na matanggali or na nondaya drug addict dabing karabi to takana bosala antang or na tamat ndaw bibos tag may biti kasi uli or may kana bosala those are all jobs security want to vioka meron nga nabubali borong-boro ando na company ganito nga gaya do may value sa angkasi nga may amusin yang for the whole day nito na yan rawan tuto ng bong as a security guard officer but we still dreaming okay kalungatan na nakalo sa porta ko to pambulit nito bubali may pamasta no pambi na bubali ni nukuviri nakukoti kay Lisa kitong kailan ko yan narusa pasang kawala kito sing bikilay karo ka na KFC ng wani kailangan dala ko may bici so they are all family friends may ato may nikuha tuto na yung talibo na ngonar dala ko may nangwani may biti may buli kalabar na ito may Dr. Aki Sirabono
Kami kuah. Kimi untuk pasangan libu nak kira me, but we lived through a very hard experience. Na saya naka, saya mikir memimbulat sih ko. May rasar na bulia, Robin nakasar kaya na grade, hindi na nga nisang tanalay lecture. Orang nang ngonelya wara ususul menunggu office. Korni. The weekend na gwento kau tirau lamen na office, itu litukin na muda ka assignment. Onon raw na job mo. Itu weekend tu bantu kaya auto la tirau mai vale tali. Submit ya ang munit sa job tali. Sana numia daka mai dodo ni ngole, itu sali sivit. Daka tanga nakalo. At ko ni may university kasasing isang may $20,000 no second fees, second semester, skim to sali sivit. Kito sandu epekto na konetal no kinandu epekto na nito bag. Kero sa bibital no roto misali siviti, pabitinani. Musatu. Musabang karaw sa singin rot pasal nga melis. Pek na sandu iwasin na nito ka. Dagati untuk na ocet. Satu kinakakang ko sandu na promote balay. Manam amagad morombor. Untuk nakian na ocet. Untuk nang kasi ni Maori. Professor Nicholas Cruz nakila libur ng ngoni buli may Messi University. Doon ni mamitata to ng ngoni buli may Messi University. O pator niya to ko anto na singa. O singkila ito tanto ng bulan ko. Karon to pa singa liwata. Ato sa no amol good. Sa ada may bale. Yung kito sa apekto to na bitinan mi to sali si bit. Sa sing sa miran to. We kept praying. Ina mataningon kiro sa mi bimba bali. Sa tukun nga mi tusin lang may. Tukun lang may. Samtang mi ballo mata. Ya ka bata ya do may na ni bank account na duru ke ko sa tukuna. Sini kira ang ingiri tanang kasi ko tapos na bun. Ting siya nga tarang nga no sini binakanumbul ang ingiri na international office. Gito ko norto na duru sin sa I don't need that money now. You need it more than me. Naka ebar ta nakalo dokter tarana yalan tamat na sing mikila tamat sini mambuti kenda. Nangkasi apa kasatungan non raw grandfather non raw kuku nangon. Raw kadi ko tungo kuku ni. Matutin ko na video ando na kaya baka nung guwawa may pamastano esi kau may nakate ni ke. And tikita lang na launching and singa baruay. Tostal na huli. Ay usin ta ka master's degree untuk tukunto ni untuk bestang tal no bet minta bating atengkin. Ina po nabi baro tekin na klo. Sing ta ka master's degree. Untuk na scholarship atu me lewer wata ka PhD binakati na Pacific. Kaya interview letini into through untuk nang marami ni PNG. I was in applying, but in was in masters. To do a PhD, the traditional role is to do a masters. As a postgrad. I was at Tikubutu na libang kara job. Sa tital ng tao ni may fielding, may pamastan na fielding, wala ko ang ganoy. Double na kami ang ganoy, tatal gym. O sa na bounce siko na inapalingon. Meron nga ng bulak. Nali sumaya sa ngayon job na stony ka India na wawang tatawyo ka na diliwa. Siya basong tatawyo ka may viti. Sa kay lakan ng girian nung supervisor sa tukuno ko you need to apply for that post for the PhD. Atau ma'am, I don't have asing minto na nugu masters. No just apply. Ang kilay mo rin nakakide o kito asusu may kina na nonda susu na attachment to our land siya nga na in the rural indigenous knowledge nonda kilava ito kay nakakide. That was my masters. Nakangayar to tarong. Suru sa rin na another PhD. Ito tal na kinamtal na pala nang ganito tal na ngayon na nunggu titaw weekend na barong tumay don't doubt our health bibi nonda libo nang on tang biling asumbuto nga na natukun na bi kambali tikan tanito ki nonda itowo kentan daw tukuna kinasana was bi bakara kay na korora kay bikaw ara singin pitaw ni but those are the very systems that nurtured us able to withstand time, the test of time may menang onongo kau nanumutikin na lakwat kina bola bola ko salah utinggo ena numital tengah menatali ba tigo loma na kambali tikiana netuki
so valuable. Ya tu sarara ram tangan lista di Takasar University. Enak kena der sa. Tangan na pasal antak ni untuk kalau lebu kalau umbul ke buka sabi nakata ko me santalawa nakatumba antalako. Gitu ya sang sartungan nelabu. But leap of faith ay no sa may bivaro takin na kalau sa ang kolong-kolong. Wow. Totoka vinaka vale Dr. Suli na nomu tukunyalo wiki mamini kwa biba kalong kang katikindina na reda na puno sa daya kino kenda sanga ila ko ikana kalowe na non tarana yalo i kuku nik na non bibu kay ni bikim do maro takatalaga ni rongo din tiko ko na ngona sigo barwai ke karan ni gekito reda na kena itamba serima ke sana ngole no kuku ena sigo barwai miki sarawi ko talaga ni maro tak na bibu kilib eta ka ko na num do matubal na bali Dr. Suli Karena kaya Dr. T may bibuk sa oko ya professor ni ethnobotany for Maori. Maori horticulture na itovo kanon titi na kay Maori. Do ay ana bun saranga utalitay ko kini ni vise may saranga. Kinanon da values may vite na itovo kanibuli to bali. Totoo ba ko buti dan ko mananga nung tukun yan na ethnobotany ang galitor saranga mengo do na ibole na library na plants in Hawaiian medicine. Au tari tak saranga wala ko na library singa au bakasam takisa. Au do me read lista itu Dr. Suli kay Sarima. Di ono kuna do Suli wai. Nangono siya ngonele oliliki na kiro do talaiwawo ki ko ang kasbiyaw. Di santo itu kuni may ko mateka. Sala ko kiro sakila na wai. Satu ko nga mona. Na turangan ko tu ko na mateka. Kiro sa tuwek nga ki ko ang kasbiyaw kiro sala ko na buna na wikaw. Sa kiro li karya manatol ni kau si kiro lindra tamen wakana na vikang vaung gitu sarga ko tamen evolong na vale Dr. Suli ni okuku cukup talaga na ethnobotany daga rediki na bimbi ni nonda tuku makau sangan revi talaga me bolai serima na nomo bola sa wawa tungo na sing ni takarao kita sana sponsor nga ni bikim ni serima Dr. T, ni barang si Vautian ito na nantaw viwali wili na nung lecture itaw kay sa buli may USP. Na PhD nduri nga manaba ni PhD mayundu kalau di kim do may ndong tu kin nduri sarang may sanango. Daw eran daw viwali vi on do kay mo situ. Yo sa valang nung ko santo no PhD may ndong tu kinamuka. Totoka. Dele usara kami to tu kira siya cukup bingo. Totoka. Bila makan lewu. Kaya ni siya masar cukup bingo. Na marama lewu ngo may bingo may Malawi. Di limba sa nimbula pinaka. Erto siya masar cukup may Malawi Iya siya na limba. Go arriba bulu cukup bingo ko sa totoo kami makan lewu. Satu kun cukup bingo nakyan sa kami di cukup ngamay na vital nongo. Misaka po ni mundo sa tos cukup na kaya rong binaka. Bikim ni nawarro cukup mayo Dr. Suli wabang kariko ito nang ya. Awasuri cukup mikrobital no manyalitu. Gosar nga nung sakay ko rin nung na sangkay basic tuminggo ko ano kay tatanlangaw na pero nagabibital na talki ni sangkay tombo donali tu sangkay kun nakvali Dr. Suli na talon ni biba kalong kataki au kila ni tarike may bakalebu ya na songle mo singo baroingo kila ni lele berapa community kina ni nang walean kaya boleh ketumado Christchurch Master Benny Benji siru cukup mi ambul serang to nakena keke Serima. Bola. Dopo tutto na che na sangue ben. Binak ba lewu kay na bitoko ni na keke Dr. Suli. Ya kama ito na keke ni tabu ni bola si kumarway. Sana wasip sa. Sandina. Ito sa rawati yo. Nakabaliw sa resa. Sarima, daman daro mo bosa nga ni makalang kata kibir na baka rong chukumay ng bimbi ni nonta bosa bakit okay ka ng bimbi ni nonta wala na iwalbir na lubenta kira makumpuka.
Salah tina volleyball daktati dona kakira sanggirai dana bimbi ni nonda bose. Se kenda urai da du saramandanga es elen guna nambaki ronondo loro sangabulu. Sangka indolang kona boda u banana nuti kuntu ngano mena ngante sar ngante nakor. Bambul te bertei vale sabole diot. O te au ngai ngante duna ngone ale wa mador sau te ngante vite u hilaku manta le bataronga be no mumbumbu. Se ni unala ko nakor nadam me na kava. Ni salingo tunu guna sau tuna kena songo isemberti kuna simen. Le smoko nge metu kuna vea ni ya una numa meu kauta na masi meu kauta na longa ni to betalo pa betavini mi vaya na kena lako ya tukono na kame tukono ngone longo ge ndo tan tukono tukono ngumbumbu ko kuma kau karisinga nga bata kena isulu o sa ge basam te kale so na kau ke vaya mi da maroro ena vina kamera maroro e bana ivola kenda bebasa betalo na takanga o tinga anda na mile dava kona kalala vaya tayangan dina minambi wana ivola pabimbi wana generation ko anda saya hotel me na tukanda vira mena koro dia buna beka lele bora kilatu enta senga tunikila sayang menda vandi ke valesu ena tale dina mena marro iva mimbi wana ivola ke endu ina nanda tikoti kondu ina kena vala kona vola mantanga eseng ni ukai merabosa nga bambau kera gai bosa merabosa seranganon rabosa sa totokan dina se merabola ina ivola me bola ina non rabosa teva ba daktati Totoka bakautu. leo na kena bana Totoka saranga kla kena rongo chumengo Dr. Paul Ngereti na bitan nongo ena tokon saranga ko. Totoka saranga sana boleh saranga bakan tongo tuki. Iya, mulai saranga tongo tuki se endu itu na nonda bosa kemegai lebi da bata mera dambe bata mera kona vinaka bula si arto maira na yandra ila radu itu go mera kila na kambaleti rasaranga sana totokan dina Iya nasaranga dagere de nyobiti untuk bakasam taki biti ninda biti into tiki biti kay samo kay tonga ninda ngole ni tonga samo kenda ngole ni hapai sedang ngole babao bertono cuki tonga tapu endo to wat chika no to bosa na kakele yo ibiti dindu madwata matanga madwata matanga ni to cuku matanga go raketi ni tonga ngole ni tonga tuki ndo tani toka na karto na kamen tonga tuki iya totoka saranga viva kongeti dina serima na nomu nayalo ni nomu vina kata mobola na ka siang wala nganyo bola o meketaka o bola na serikali tiko na kena sere ngair turo bai te talanga nangon andora ka utali tak saranga bali bikim ro ko biotin binaka balim na nomun ro umanir to chume nangon merto tiki-tiko ni tos-tosongo kan do saranga ni bakari tekili bikim mamina itu kami bakar orang tu kan ni nambong bilangan iku totok bako tini barangani may lava sol tunggo na ngalala bikim raw teko bikim ni serima kiti kundo na bosi ni baka binaka na lingan ni susu na namutungo ta kemay na buli kena sesanga sa kena ngonongo pinaka dokter tiao torna ngono o meu babin pina matai vera nang kubal sarabandanga na tamango para matevita mengarni vai nang tu iorto na tavingo Ibisa tiao na maram na tinango Arto mai singa community bandolangi o karibayan dong tu irto mesaro bano kita ngau ila bo inorto mesar minavure Ibisa tiao dokter ti
nunggu bubale ro makan ibu libasi na nunggu tumbuh-tumbuh. Na tamango tei wala takika. Merau ina na buli. May lang na marami na tinango. Yo babu na taniraw na kesengo raw senga tanani. Niya damay na pano sa may tukinango ilabas siya ng kubosa. Ilabat may batikina initobo. O inuha binati na ba yung doket na ba yung ani. Natanggalin na utu-utu. Iyo. Orto nga may asana ba nung kunan orto may tabi nila po ni Bon. Pero na ba yung ani. Hindi may masama ko ni Sebe Ilaiti. Yun doon ba nangauna imam sana imam nabi sa tabi imam nabi ilay may wagang kale suwira na isema aray oy no sulit na babin bina aliya lingan ba suso nagsalilay may daw may tuon ito ni Rumi Paawati nito to sa may ni Silandi sa aliya nito babin bina Otro community may Palmerston North or may Hamilton na nasay Tonuku Natalatala o Kukutimo di may Wanganui tuber na bubalibo may sa may tukinanggor sa baku kunangoni rabahan now ara adi uncle din saya wir may nakor orto Christchurch ke wabin binapati be emunita basara nabalib nakabalib sara serima na mo wakati atu sangol tu ni kona bisure ti bikem ni kede na bio kanyo ni warong ti kumengwa na buno wala kati Christchurch muni ngengole na sigo barwai en kena tabu ti kona ibola ni serima buni bola tamaro taka ti kona sigo binakani kuan ni may bakay tebo ko ka may bimbole ti kubikede ken en bimbi ni kena bulay na non ti talano may bakana ka kuno Professor Wilson Hernico. If we don't write our own story, somebody else will. Kung ano kina sa biba kumbo, bimbole sarang abiken din ko. Na be kami waseti ko sere mabikimami. Biba kung gitibirken mananga warong tumingo we bunga rangas ni buli. May baka nakatukuno Dr. Suli. Non di balistali na talin di tubir na gas ni buli. O sibir na early primary school level. Doon ka na talin di kinakilaka. Tubir na bola-bola. Sana kena tubay na bosa tubay baka mataw totokan din na serem na nung biba bimbole bi kemam na sini kwa Dr. Suli sul tagtungan ko nang ngono bi kemam even Dr. T au ambula pa binaa te atua ali bo mi ausara na visu sumena oro may masalibu oso men ruan matakali karay masi nawali na biyo ani may numbur langi wal nimbua bibon sebia seburu mi warong ti may ina nawali na bisusu nawali na binanumi may nitututi wangalala may saron di ulan rawa nakaiwarong nangaw na sa nangonar sa ambay nindal mi catch na talibun na data tatagay rin tambi na sa upload wakang bula wa binati atu ndaw ni man siyang tayo na susumaina uni man siyang tayo na talaw may ina and ito wakang bula bertengay nakitin ni nanduro mentong tu ibu na taman sa tiyo ina biyo sa urugura muto na ay nawi yawa susumen buno nawi na bunuan rondo na me kuani sudu oron itinaku yawa susumay ina uskay bula tolu anin mangiti yeli bunangaon sa tobuli tunin tapasun tama kanibolay ula aray so na abrara mundaw tal no tay iyo antaw mataw ina na bunan tapasun paambulati wa prova wa awal bina mana uu lebuli tu mer na bondosi meskipun ta bondosi
bata nangon sal may nakuku may botora botok titi nangon ya sembar nangon sal sangon salaosin nangon ni otong baler ni atas rangai tolo muna soso na wa ambulat ini wano binaka wano bulan-bulan wa ambulat ini wa binaka bi meu todo na ai ndong tu meu tu na bi se burbura mai Ngilandi New Zealandi na lewa mai Amerika tina vimba nanti sar mai Malawi wa ambulat atu bi mena tu mai viti antimoli Broadbridge tina sar na bubalik Christchurch itu mai marro itu na vivu bali imi misanda ubawe ani ina Christchurch to may dan central bi adjacent yana to na bitamani may Omaru Waitake o semi o laitia aroto rona ni ro dorobu ndo sarangite ke ni be madao kagento ke kela menamon what you guys are doing kon la wa ngite chunan rua rodo kitangani ten vivu bali todo imi sasia ma ina da buta tio na babina na bali udok titi na opportunity na ni may talno ni tonana wala nga ni ruwe ko ti o mela me may bosa au sa tu kono wa conference mo tu meniko santa tu mudang ke sing ndambi ke au lan sa this is a very huge opportunity we ko me talno takron me talno because this is her story kito na bitamani daw tunga mi kitu bitoko nito me bakana ibola ni gardening araw tambetikin nangon ya biso tak to na ata araw tambetanga kinabetin kitu sember ni nakavon to na illustration kay buki to nga na itamba do na software me bakame color watercolor painting kito lebi tamba sa may warehouse wano lag me kina na boli kakana na itay merda basar nito may titay ito nito compost kongkong ronong ya rometa ka betul ngorau merda basar ni kitu sa sulewa na itamba kitu sa convert ta kakede me water paint akede daw kitong kaila ko na mo leva singa lebi porni bul santo ko to na kengu sel de anak kasar nga rote to nangoni kiro oba bini bina abro to nga makan mansiang na bubali ni Dr. Esala rara siya ba kamadaway kita ina non do wataratu tikina kandabu community Fijan community care do watara meron do lak nangoni merlay durian na buli bosa edang gito kinabitokan na bali utak tatino mga una batikin na arani may rongo na puso tangay na sakasakato ka na basta bambang sa mga una sa tatanggunggo Totoka makauti sana babi ni binaka sangoli tengo dede kia wikim roro makabiutini na nomro may wasya tu kimami na nomro tatandra kena nomro laka bata kena vito ko ni makabiutini don din ba ritek binaka wikimami kete sare totoka ni tiko na talent bi serima sare ngol men vito ko ni Dr. Suli amuto laka bat sangai tiko roro to nangoni ena nonro to reda bata tiko na rei yawa sa tiko ena lomo ni bubal sangol tiko ngor banu ni binaka ena songo ni singo pagruwai klani na katoa na inakinaki ni songo ni singo pagruwai pagnu ni binaka tuyani na nalipman na vitamba kaya may nasar-sar tu kayani kaya may naray tu kayani mas tapi ni sir ker may bulid na keke au sa tuk sa nga patadon au sa natore ni ko na sar may kandabu may mas tapi ni mendona keke may bako somboy Christchurch may tikitiko ni kenatabo na ibola na sinabakarway nakabakaliw total ka ni binakatamo ni wasya binakadagdag na nakilibot ni dua terane nak ni bola itu ni bola non robuke itu karena nito mo naman akoro kita ano me kiro volta ki chamo bat kya terang ni ale volta ki cha banana jam kita sabi talam no me bolita kena kena ilamo mena bauti ki bulan itu boli lolom se non ra trakam me bau boli tu bernangon menakor kita babitinani tia mai sengenito sa babina kana volta kicham kita satu kina kai bol ya telangan jone nakilebu tertinga na ilabo na rawa na bangoleti ko na bernanito mon na kor saroni sa ngoni saroni ngoni karnivai na ututu
Ito may na singa-singa. Basta may bunilang. Yor kaya nang ngon sa nanumi. Korbulen dong ito kami na lesi COVID. Ya talaga na. Doon tingin na kinibola. Totoo ka ba, coach? Rede ya, bikim din na marong ti kumay na bitok ko ni lewe na usut tu bimbi ni ken na nakati ko na bolong ko na ilawe na ramay kin na nabibu kibir na ngone era ti ko may banua. Totoo ka ba, coach? Na nomuni wasema ya, au klabir talaga na marong ti ko yan na so talaga rabi na katimer na daw. Raramba kina nomro sa sanga baka beauty niya sa ambit ka ni na email bikim ni na bitartar bat kero baka beauty ni bitartar sarngani wiraw sa ambit ka na email ni Srima and nunggu chat ngo ya kaya so talaga na katamera direct message with Dr. Suli ningay renga na Macmillan Brown Center and University of Canterbury my Christchurch so ningo lang na Google ni type tak nga na yadana na lima sana basit ka naman na email kita na number di telepon ya kira-kira ni daw yan bakal levo kaya kaya talaga na chamu chai na natutok ka sana klaro na levo rabi na katalaga meron bol chamu si madam Serena sana rin bakiyaw tigo nawaki si Dr. si Ramon sa okay na bunon rodo susumikin na nadabuti ka na po sa anything is possible si madam Dr. T, au satu kuno kan bayo sebul tak mantan ibol. Se sa mantan di nawa publish kin ibol. Yo salah ko sa na plan ko ni to storage sara pek tu kin so no lo monon renangon ni mai viti. Ge bola itu kin non bola nangon ni mera semai leswe. Go sa iya. Mambibi na bule mongono ni COVID-19 ya. Orto ni to ngonera buli tu ngana koro. Dakati sono program ni take ara kau tamen na native trees mai ve kau ramai te ambudina betena nunggu ni to research ngono ndo lakina arto ndo lesi ko no to lai viti pambibita kitna pambiurna yo kimami ndo lele na tamatel kau ni babalangi nangona ni misangone nindo na isulu lele mentangal kan babalangi santo na kali so we using that experience as well senambo bau marah-marah to karma tendendre and tingin isudo sila tigo bunibuli Nasara totoo ko ba ko te dal taman bibu ka bay tamera o klabi kime minasar sar kaningo kime binakatami kime minadawiyani kime nagaibitar tarene na sigbarway nita katuni natabo binaka na ibol na sigbarway na leutar na ibol esan tubaniti ko minadakay totoo kasar nga nakaw ni sa tuban iti ko sa rimay may bir na lalay sangge tos na kiti ko bir tamba ngone rangkasi take may rasar na tamba ngone totoo ko bakot bakon ni binakten bikem rorua berto na ngone binakabali mo na mo raw baka nga tekirauti ko sala ko may biro na ni bola totoo ko bakot rong kay ngol ngoy na kor saro na ko sar nga non bola sabi ba ko ngitindin sa lalom sarto ni bali bikem raw kirto na ngon di banu ni binakal sig maruway tonggo bitar tartiko raw baka din naka sabi naka tumo to ka naka mate sa naka sa totoo ba ko tina bitala novat kiron na turang beauty ni may Christchurch Dr. Suli Bunimbola kay Serema Bunimbola totoo ba ko tina non ro may biusi tiko ni kuwa and non ro bola tiko na ibola ke ro bola and lifestyle na liyang tal birang mo ni to tuki talent din na non ro taka bangas ni buli may bitro buli nga may naloto ka teachers college ro la kita kata lifestyle ki matwata ranggoro sa may buli ro sa rawata na non ro buli may nisland yo Dr. Bunimbola kasata kata katinggo batiki Professor Stephen Ratuba men University of Canterbury my Christchurch bakang buli tal cunga beri ulamila bakalambur nakabali boji na sema ti kumay ni kuwa totoo baka woti tivimba kiti onin to buli binaka may Malawi nakabali mo na bitoko ni may bikim ni keda nangon ni ndongo tuki turang marama to robo ngon leo ni sema ti kumay ni kuwa totoo baka woti nanon rumay biba kung geti weekend ron na turang beauty ni my Christchurch nita kanida na bitartara ni biraw na daw mengoleani na buku ni tabo ni bola si barway wakatalangat kina non rusasanga na non rakawite kitiko
na ngone mai ndongo tuke. O saba kemudian bikim ni nakavali besar na sema mai enda nagai sema tuka ene na singa tambu enda na ngandi tukine na tukina koralau. Enda na vitam no tukin so na tukuni makau talenga ena wase tiku weekend. Nakavali buna nomu ni loloma kena vikau itaki. O saba kemudian tuka ena ya tu Hawaii. Gongana nomu ni ndoli bingarabi Dr. Teresi Munindilo ni sama de mata.